هاثهم كي كتورا ريسوان لو سيرفو نوان ايوا كنت تسجل اتاوض مار لي زوبجيكتيف نوان واتقيمات الدوارم كيونهم كان الزول فلاون انثيد كان اسكو ضرايون ديجا مايلي ثلام تسام شغل ضامات خدمت تسامين طاش ضامات خدمت اتسيليم موتيفي استني معها كان ثورا ادنكر انخدمينا كنين نبغى نخدم ادكر ما تخدمت سودانمون ادا فضيمانيك تخدم تو اي نيمبورت كوا سوف لاطاشني فويت كارداك ني تزوارا لا فيديو بس قد نولي تنشتاقي الوحيد نولي اي غار اك خدمه كالو سيرفونا نولي داغن لي فري كوز ديغيير سو بلوكاج لا اد نولي داغني سورتو 3 لوفي سامبل بور ريبروندر لو دسو نا ايوا كنا سوالم اتيزمير ما تخدم الشغلات نون مايلي تسعمل شغلات ثفغاما تخدم ثوران فانزار اي غار دي ضروان شتاقي ذا الغيك اقلحونا كاكي مايلي تسعم شغل ذا مقران شغل امبورطون تخدم تسامين طاش كي ان انجو امبورطون يزمر الحاله هذا تسيلي متسام ان بروجي يزمر الحال اتسيلي مخدم مارا سبور واتفغوم اتسوغال ما تخدم سبور يزمر الحال سي ان غرو دوسي تسامى تيدهكيم ثي وكنا تشقامث ارو خدم نون انشتاقي ذا لا ناسي une partie de notre cerveau qu'on appelle l'amygdale d'ailleurs qui gère les émotions qui déclenche un mini signal de fuite pour te protéger. Et donc, il va déclencher un mini signal de fuite. Il va vouloir te protéger justement de la peur d'échec, de la peur de jugement des autres. Le jugement extérieur. Le cerveau déteste l'ennui. Il déteste faire des efforts sans récompense immédiate. Et donc, puisque l'ennui, les efforts sans avoir une récompense immédiate, tu vas scroller, c'est plus simple d'avoir des shots de dopamine et d'avoir un plaisir immédiat. Tu vas grignoter, tu vas préparer un café, tu vas manger des sucres. Et donc, que ce soit le cerveau, il va essayer d'économiser de l'énergie, de rester dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité. Les vraies causes, les chercheurs en psychologie, bien d'autres chercheurs en psychologie, la procrastination. C'est la peur cachée. La peur d'échouer, de jugement des autres, ne pas être à la hauteur, la peur de la réussite. Les peurs généralement مايلي نساع شغل ذا مقران important أثن خدم. إلا ذا وين منقار le perfectionnisme. Si ce n'est pas parfait, autant ne pas commencer. ما إلا لا طاش ني تبغي تخمضو ثلاثة أكني تبغي 100% وتخدم تسارا نو تكمل تسارا. Et ensuite لا دوبامين أكني وندني عزقلين notre cerveau نغلغنا ويحمل راه يخدم des efforts à long terme sans récompense immédiate. C'est le système de fonctionnement de notre cerveau. Machi le manque de volonté de cerveau, mais déjà le système de fonctionnement. Bolana akigia akiglho. Manam kizmar ma tkhadem pour reprendre le dessus نغيوكن اتسوال ما تخدمم الشغالات نون مايلي تعمل شغالات الى قان تخدمم bien sûr pour atteindre vos objectifs. خاطر l'objectif c'est ça, l'objectif c'est que اتزمر ما تخدم شغالات نون ايوا كنا تسيوضم les objectifs نون. Donc ثم زواروت il faut alléger vos objectifs. مايلي تعمل طاش على دغا تم قران تبغى ما تخدممت مايلي par exemple وزران كاين يتسامى un rapport de 30 pages à préparer وتولي ثالا سي تزوارا على ميتساكارا ذا شو تسعى ما تخدمم انت ذكري منون افذو غتسارو لانتروديكسيون اي انسويت هذا عدير ارويني دي قيمن مي لا تبغى تخدم سبور تبغى تزل دينور فذو ديجا 5 minutes 10 minutes فذو ديجا 15 minutes et ensuite سالي شي طوح مي تخمضان شتاقي tu peux then associer une récompense volontaire à ton cerveau. Ça veut dire أكني وندنير dans l'une de mes anciennes vidéos نراوند الغنا امقولو ذا مشطوح الى قصير ذاكي استمدو من شوكولا استمدو من bonbon etc. Mais là tu as une heure de travail dis-toi que tu vas faire une heure de travail et ensuite juste derrière
tu vas avoir la récompense née. C'est quoi la récompense? Ça peut être un dessert, un café, une sortie plaisir. Tu vas t'acheter un petit cadeau. Et ensuite, une routine claire, un déclencheur fixe. Un déclencheur fixe. Mais là, par exemple, le matin, chaque jour, 10 minutes après, ساعة وخديم أتخدمها ذي الساعة ني أتدهض كان ذو خديميك ولاش تليفون ولاش وينو كذا تهضرض ولاش واقدي سيولن ولاش ذا شو النظام إتساعد تخدمت أبار لا طاش نينك إتساعد أتخدمت ذي الساعة ني. Et le chercheur et psychologue Wendy Wood يفقند بلي lorsqu'une action est reliée à un déclencheur simple et répété, elle devient automatique, ton cerveau alors arrête de négocier. Donc, comme le déclencheur, c'est le caféine que tu vas prendre le matin. Ton café, tu le prends tous les jours. Donc, tu vas associer le café, c'est le déclencheur, tu vas l'associer à la tâche que tu vas faire 10 minutes après avoir pris ton café. Mais là, plusieurs jours, plusieurs semaines de suite, l'habitude automatiquement. Le cerveau, il ne va même pas négocier. 10 minutes après ton café, tu vas automatiquement passer à ton 1 heure de travail. Votre cerveau cherchera toujours à vous détourner de l'action à de la tâche née يتفهم تخدمم اي غار خطر الغنا يحمل هذه يغال لي زونسيان شي ماينس يحمل اين سهلا يحمل اين سار العذاب يحمل هذه قيم ذي لا زون كونفورينس et pour lui c'est comme ça qu'il va te protéger. Mais là فهم le mécanisme agina le fonctionnement agina tu peux le hacker na le pirater et وكنا تسوالد ذيك تشارت يستخدم نا وكنا يغال هذا يخدم اكيدك ماشي كونطري ثورا ما إلا كتشينيناك مينيت سيدير مدان شتاقي سيار داكي كان ثورا تسعام لي زوتياكي سي vous voulez les utiliser na chercher encore plus c'est très important et وكنا تفهم le mécanisme agina le fonctionnement de notre cerveau سيما لا تفهم تسيما او تسهيلن الشغالات مي لا ثوالد بلي يتسوغال دوان شتاقي طول طون يا ثيكلت ما تعرض تخمض الحاجات كامي تخمض تصدق دايمانيك بلوكي et surtout si ça a un impact sur ta vie professionnelle na personnelle زمرض ايد كونتاكتي نايتش قاعد ميساج دي تيك توك نادي انستغرام ensuite انا عرضت نوليو كنشتاقي هي الوحيد ود عرضه اي تخدم ان بلان وكنا دفوض سي لابيرانتاكي كويث لي